Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kikertong kibanyakun ya ka election siya ka yung dorba tawaan gidala nagi constituency paper jong West Gente Hills kila bateng ya ka jing tap kerteng hakmat ki returning officer hak hendru tore urumpang arajar arpulai kidan hadu khat arngut kikertong nagi Southly constituency kibala tap kerteng hak ni gesngi kibakentup na ka NPP ka UDP ka Congress ka TMC ka BJP bat kikertong kibaikun independent na Jowai constituency laingut kikertong kibala tap kerteng kilong ba mulai pariat na ka UDP uba Auhai Andrew Shulai na ka TMC bat u Daniel Dan na ka seng Congress. Naraliang constituency kilong uba Lakhon Biam na ka seng BJP uba J. Trailang Suchang na ka UDP bat uba Rubinos Singkon na ka TMC. Na Mukaya constituency kilong MDC ka Saphay uba Habahun Dakhar na ka NPP bat uba Nehemiah Tingkan na ka seng Congress. Na Nartiang constituency kikertong kilong uba Emlang Lalu na kaseng Congress uba Rimiki Sari na kaseng BJP UMDC ka Minsengat Khanduli uba Dawan Lingdo na kaseng UDP bat uwe kertong Shimet uba Generous Paslen. Arjar Katra ele adi por kam sendet andai ko won kam sendet man kam tu andai de jing snau kian ta constituency jing snau maya le constituency untuk yo chale ben ni constituency hadu kan ni untuk elat bicara ke sma ya kok nang te ganti ye nya ni wana file nomination ya le ya di election ha kan arjar public do ye ni mentai le way yang kan ginat ginau i le way yang constituency pe le way dum ta ngabi ko punya ke na ini ha joy constituency di jing cham jing to ni okey ko joy constituency jing yo ma do kan ni ha kan ni jing man yong kan ni secara kadar kan ni pada hiar ke yo kot kalan ngelan kini le daw hiar kan ni karena polisi ke kam yang ini government ukat ni jaga revenue jaga ki akan de kamai de katu aningut pen higi bru to ro mempai sare ya hat jinjar ya ka jam jinjar ba kat ro ki kan gila men mempai sare ya hat bu jinjar ki oh project pesatan yobon ani ko kajuang i ko snau si kam yu dadap sedang yu dadap biang infrastruktur naduk di sedang yang arjar kan nyau naduk pada MCH hospital ko yang ka liar kebiat college ko dap di hitai uro gini infrastruktur dap to so operationalize ni ini kini kang saten to kami tam le kani jingjia kan ni ko chong ko maya yang pi wa kaman yo ni di waste management du dai tauden hi wa ang raha gi ang kwa spa gini man greedy gini politician yang i menaman greedy kam ni tho tha wi chuwi bo gi hejenjar tang wei warim le mio wei warim le du ichmi le mio jenjar gi petba tusi yo monong rem kelen bo monong rem do kelen hendrai mem operationalize ki tang i le hagan di kam teman sarkar kam da ong hido deputy chief minister ong do sarkar tumbet sar tumbet ki nga ye nya hini wa ngaja yi gi dong chong yang jua ka susi man gi bru ko champang man gi bru wa emi jing perkat namta ka lawai la ngaj skema ini badap da yo chike sin rai hagan ni ganti ye skema na yulti ya ko jua ka susi la e ga jing kercha nga lembaga ni parti orang ile ini parti yang TMC ni repair ko parti kam MDA ko bon man gaman yo bi em lang ko MDA kan ni mong de kon ko parti da parti kan ni bon gi bru ko man MDA parti man gi bru man interest ke business le jong ni bun ki to interest ki pa ba andrai kam ngau ye na AITC ni ngayo gi bru em ni bon gi statesman ni ko apa bru ya ga roi ko para constituency yang i arja kat pra aga poro kendian tam bedang dap job MDC le dang dai wa drone di por yo sisi ni kapor kendian haji por pun perlok memang wong ahale dai katu yo kapor kendian yo na kende jari kapor persau jing kulai ka jisang ko kru di lok di por andrai hai ni yo kre yo la yo wan yo ti ni persente yo ko do ku ka wot share le klan le ngaron hiu candidate ong ip o yin ni memang o penin kita ka chnong penin kita ka thau yang andai nga ong ip ni wan nga ko wi ka chnong do mana kamu tulis chnong i ka chnong ko man khan nga mo chnong yang ngai ngas kamo mem sor mem nong gondong bro man ka secar ko wa bet ko yo bro ko mem chau nya yang i wan le nga ka te ka nong rem man ni wa yin ni yolti ko wot share yang nga le kam ong ni
dong double ga ban ni go yo ha ka tu snam arja ka ko di man bay ha ko ke chong juai stom jingbot ki wo no yeni chap aden de plum belang gi ni sem to bo sok ki wo chong wo dia gi hai jingbot jing khan di em bay jita chewon li no yeni chap nga la ko ke thong jing job yo ai gor apon rut na sedang ukre fence wo iklambiang bite san bu chnong ite amung jai wo dis council nang yo china pen mer ga fence ya do tor kom aden de fence yo china ga furnace go tor kom yo khange du jap na ga tu jap komi ne tun now to la don heju kor sagbi dang compost plan yo le yo tliet gi ni jap le jap you will clear yo pen gala pesai kamong ha last section from west to west ini do jangan lot wa sagbi le go kwa do wa ki do do UM apo sodong yang tu joy constituency minju yo kar chon gi de tor kom ya gi ni le to gi lat pum biang kar chon ki nang we yo in yo sok ki yo gi ko rap dor yo ko sarkar kena tenkan to i gi yung do do wa ga central government em go ga ministry go e gi ni yung do do Uyu pan gi spa ni sen pan lada I chanu ti ni pan bawa yu wala ga len dong constituency yong tu joy constituency wala charo chikier bon wa ki yung chong gi lok bon na chram yong ki ker gi sne pathap alor gi sne pathap da ki korben na drong to mo ni tarpal bon se ne por ga mariam por ga liur jor slap jor pia hap gom yat gom spo yung bosem am thau thia thau dem gi kon gi ti yang ki de tor kom ini do gi jang mo jing thang na wan ra nan ba ga IY scheme la ne ga ni ga PMAY scheme go da la perti gi kan ni ini do gi scheme yang central government gi wa women la da ti bi kan na sa tho lam ba gi guideline gi project yang a yo to li pan ai ji to gi pai ba so ko win le kwa chna rock a so dong yong ge chum jwai nang wa yo link gi internal road jago shrok yo clear yo easy gani ki congestion gwa ta ai ga lai ga wan yong di pai ba gani wila mi na kim sunyang tai la do mim tudu simpor gi dong ta gani yo clear gini yo easy gani congestion I ami ka plan ni yang party di piwa lible ni benta wobit wo biang do chnong ta so ko win le ga kumba mum di to TBM ge je ka scheme central leiwa I daw tho do gilat wo pen biang jo cho kumba mum di aman gi tuyung nang wa ki yung gi sem yo suk yo lai gi tho na jingai kini do gi jingang no dong I ha ga jo ko le se yo to I kam control employment do go wa hukta ya ki man bay man pa aden de pla skur gi khon gi ti gam aden de plot phau lak yo I degree fair ha ga ni gi ti ha ga ni gi por de chaden na groin chaden do kam do jam gi khon gi ti Snyawi kubai ke TMC angga ngawi kam ke lelak teli lu punjab ka Snyawi kubai ke MP ngawi kam jam san lak teli yo kam khon bro khulot gam lenga wa pi perlok kani ke sarkar ukan ni po jing ilam yang ke NPP po jing ilam yang honorable chief minister Amromi Konrad K Sangma M ki post ki vakansi kani dan MGM Spajar tam Spajar teli ki vakansi ilem ye khot advertise tang gite yo kurum gular gite sanlak otang ni Spajar nye punbiang nga wa pi gini do ka jing punbe ya gi paiba betume man ga san sinem kamong ba prestun ngi gi politician ni punbe yo paiba man ga san sinem paiba ro ngob bai man ga san sinem tim hodi sa punbe gam tu ba I de sian I de che ka jing punbe do kun no ga ni skman nang wa yo ai ga bor I gini Spajar Dem ti hadin nga perkat seni ba da yo pa de study ro kiliang da yo biang segwi le nga nong rim yo nga le kwa ukre du ko du suba mentaki yung mentak pa ba te kon ke benta yung pa ba to ulang pa ba te kate nong rim tengah gie nyo yo ile gani ka election han da slam rai le nga sia biang du te de yo man ke employment no kaman go da si pelat ka si youth kam ong kan ni bun youth kunang pas man ga snam di hajar ke employment nyoi tang itu sa ka hajar ni go sarkar MDA pandap dan dikena inang bun kunang pas nang pas sakut kam tu teman
Mereka mau ke was ngau si man. Katu rejan election tu onggi. San lak teligi pus thong la. Hari tang te prahajar mi thong yuki man choi election pun mi ke san lak man. Ki IP karun infrastruktur khantam sei. Konstruksi agensi katai kerliang konstruksi ngapai kerliang konstruksi ko sa dian tam. Loboro khantam garut konstruksi akan tiga raliang konstruksi. Pai jiki thau lai cha nong ba lai cha tai cha nong jing ro duko si dan hi kadang teman bersama ngaman kan tiga kaman hak cengkia baka nenta kate. Tekro khantam apa stress. Nenta gi kena kendro kan ni. Nga kan ibu ni tu kena kendro emang. Kiwa kerja ni kan. Karena har pertanyaan nabi yang kena kendro. Wa stress ini por waktu. Ye kena kendro tu thokalat. Kanu laman ki jam man birap iki kat khabala. Lemungan te mesti mengiyo deka. Kamera tip here arsa prade le ya election Malay like party BJP the one second position of course RAM yo kawa praja paspa yang disebut ada kongkot pau je sangu ya gitu peranong kerja dengan ada kerja walau poer job ada kerja kamu pau je sangu lagi ada kerja pada lagi perlu kudar kerja nasi por le emer kanu siang bersangu saburam lagi ni hak itu por kerja ni andre hakani ka tem dalai daga nyau prabnai ka tu dapsia la ka wa 5% ki long yung ki wa ma po trillion ko sus kanu ko feedback ko yo kanu ko jing snya ko yo kat chola ki yung po ko trillion ko sus da ong bai ki haga ni tem hau dua ra hole to kurchan bi ga tuli dari de da hau dua ar hole ngara tikina job ba ya hau dua hole daga party BJP daga jing kurchan yung ki nong kabut yang trillion ko sus da tikina ra job ba hau dua hole haga jing to wa ki youth educated da yo pikiri ki kendro yang ni ki wastat ki watip do jingker men ma kan ni haga district selection committee lane hakan mekhala public service commission ni ha bon hi ki wadu larastat atip gile bon namti tenaga yang nga kwa uman ko wamle restructure ga DSC restructure ga MPSC ni ha kan ni na yo fi ga DSC could advertise Kaunus name hadin so sans name could one interview. Ngakwa ke DSC dan ke MPSC could interview ke manus name could advertise semua name but pendul ya ka personal interview khamtam ya ki grade 3 wa ya ki grade 4 kang oleh Prime Minister Modi ji ya ki central government department personal interview ya ki post grade B, C and D. Ila apa kalian umana ka malay propose government wa yang grade 3 wa grade 4 kam tam to re pun krek kam ya ka personal interview to direct daga written examination ole daga daw ngam kwa wa ka mana malay ya ka MPSC yo ka DSC to restructure biang ika jingwan yang kun ya ka election MLA hi wa khmado wa pai ga imlang salang ni ga jingman ga jinglong ga jingdo jingkermen yang ki pai ba ga i khamtam ga jing penya pher ha perdi ga kerchan ga kim em kerchan yu em di man gi bru lai lo im ga imlang salang ni ba gi bru em kerchan nong job yu em di man gi kam gi pai ba dua man lai lo gi kam gi jam gi ki gi kamai ni ba le kita ga nong job em di khen bru gi rem kate to khmado jui por le nga chem wa ki pai ba yang im em di yo gi jing hikai kam gi bru rei yo gi jing penbei dan hi man san snem kar kam te nga da chim gi gi rai ulai khun gi ni ga election emal erim tani snem ar jara khali ko khmado to kamon hikai pai ba yang i usyang thu gi jing koridor yang ga jing jet economic man cha assembly yang i kate to ko nga jo lai ga wi tha chui thau pun syang thu gi pai ba yang i kar kam te bro pai ba tip gi wa nga to bru em ke spa phao handre ka mensim ke jingkwa ke jingtrang ya kre lang pun bahai imlang sa lang ngar ke te ke tiwan ki pai ba kham tam e wi jing hikai ki tip ki ka jingkor ro yang ke jingjet ki nong mat te to ka benta khun hi gatte naga liang yang nga ki bituan candidate ye fair gar ku mele election nya tho ki bituan candidate lai hidor yang pisa te uro de pau de chinalang
hijui por le chem gi kandidat ku dap ku biang wan ki spai ba ke dur yang spa wan ki spai ba diwa penlai excursion wan ki spai ba diwa pembam pendi wan ki spai ba lagi kam ku bonjai ni bentak jing sia bha gua chwa yang ke election en re ke jing scam ge ngau po thong jing job to wan perdi yang ki jing la yang spai ba wan lai ri jing persia thoi spai ba terkat ki nong rim gi nga frang mi kre dang spai ba kham tam hadin nga cha ji kam em le yang ki kete ko nga hadu kan ilai spai ba tentu jo kerpa de ki buong ke jing kre lang ki yang kita sedang ga nado ka ar penya terik bat hijui por ke sniu chat men ni untuk nangkat ni Henry ke sniu chat men to ka ar terik hijui por ke jing sedang yang ye kre lang lagi bentau fair to den ka ar terik bagi sansnem kiwa ulalu ti rengkar te to ko kmadu nga bo ke jing kermen ko nga job to seperti yang kespa ko gai jing maya rengkat kinongrim ki nga em wan spa ja te to ka benta ko kmane abi jing yu bi nga wa konstituensi di yong i kam yu i district wa ga state di wura lui wa em go ha jing agi bon ki liang yu bi ka roi ka par ki tu ki tai ki jing jarap na benta ki konstituensi em ni go ham tam konstituensi yong a one not yung konstituensi man ko konstituensi ko na ga chis pa kindi po sang kindi 2% to kinong rep ipli kinong rep chem gi jing em bu yarap yuki kam nong sai ai to ya sai unak benda kata gi jing em kam gi rep kariang am bu sai ta gi jing yu bi nga le wa ye gi mo kinong rep do bun le wi ya to kam baki wi yu wa em kam gi jing yarap kam te ban si yo chimo ya ga rai gu sim BRS ulai si pai ba yo persau kanang yo ya sai na benda yo ki yo wanra roi ka par yo to rep kariang kam yule wa giniga konstituensi gi yong iwa kam yu ya ga district state rock gi ka yo kam yo jam nende emne tele emle giniga bunku yo ko la memni yo pi local contractor do biar gi tu sengki gi gro gro lam yo de kete to bi ko ngai pa yo chemo wa em kam bumi sekamat te sim BRS wan sing pai ba penci yang kita kecil sang yang ngang wan rai kalau lepas kami ya rab ye ki kon khrulut ko da start kamon thulat to yo kle kam sulkan ni thulat kamon ujing ya tidak yo ki agini ke sini ko wajin jar yo kam sulkan kate kanang waktu ke yo ko yo ki le ku kipli ginong rep ki yo i rep ki yo ki jing mentoi wat ti sport wakil lam yo subsidi ki sembe ki dawai ki pom ki tu tai to nong rep to yo ki tim UM go ya sai na badai yo ki rap ki kata te kata maya yo ki nong rep ya ye ki guduk sigen yang na kita kedau SMRS simu gani ya election không nhiều mà mình qua mình tới em lấy qua để phá để cả con tôi siêu yêu quý hai đội còn giờ mà thằng lên mặt cầu cho rất phô chụp thôi mà nó phô sự chán đã đem sốt cả vào bệnh viện lại dia no declare kamu kandidat pada dia no delay kut picrong kau ku em po yang gelir di konstitusi cam cipun ba ke cinguna ne kita angnut inga ulah cikuan dia yo cikri ada job cikri apa ba untuk kami ni khasan senam cedian cipun cinguna hapok ba konstitusi ne kita wa ulah yang cikuan ada di ba yo bit kinga jit kinga nga cikri apa Siang em ke jengkermen nak dengan tim tu kami last selection kamu pun experience hab setelu hab seriat sesendang dah kan di kamu ni to exam the experience fail ni udah kan di wa yuruti wa boro iwo bakla kerak ke ni de jui bor yo jing maya yang pai ba kam tam ni duduk ki khandro kan thai wa cendrang mi ki chakmat uyo ki pai ba ka mensin maya ne benda ka imlang sa lang keri wa jai bru yang ni ti daw ngah kan ni ka timem artin wa pai ba e wi ka jing kasan e le jing jam aka yang i
siung itu bodoh, kayak im dia keriang, deh bawa sen gitu ia porsi im dia keriang, ketong unik kong yonga temut, boy ketong kat ia kamriap kamriang tam ipai bodoh, iam porsi im gumi le college, nang cibun jige yang kon tiong i, bahwa dia gue lagi koleksi sebar cibun jige yang bagi pagi dia lagi to bodoh setiap motor jok kamtam ini hari jantia yu ngajau jan waman ko kawina ko sa den ba konsensi na diang yung kiniki nyau tu ligi konsensi ki wa em ko hari jantia yung man ko sa den ha na diang ko ka kia le na diang ka puri buti tawat ki kam leke le mo kam sport kamtam i kam ki kontrol yo man ko sa den ha dan yang amno do met ba men sen do kuntu kontrong kita ki mat ki wa pair nang wa katai yo ku ko kam jo open yo kan nuksa ma dewa ilat ki pai pa yanga open yo kan nuksa ka wa pha wan kata ke singkila nang wa kaja yo ku kan ko pos ko de ki bol ko da file kan nomination ni kaski de ikble ya fi wara ki wa daya wan daya even sin lang yang ni po de wa kan sing lang ti yong i roman ko wala bai la ti ubla am lang suruk wa i kedo wa poi kata ka antarik yo ka thong ka jinjap ada kayonga kampa didit urut misprang hari itu ay chon yang disnap kuah oleh poi sekmat poi ketong wanra ya secara kadar kuit hantam wanra ikhroi kepar enrollment ko bonjai ko ka potensi jang ini kodam duna sibun di to ka roi kepar kita tu jangan anut jangan yang akan kuat